Reka mbasuhuze mbe n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira The Manifest TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda none tariki 6 z'ukwa 12 2024. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu Rwanda turakubwira ko umuti mushya ufasha unyoye kutandura sida ugiye gutangira gukoreshwa mu gihugu. Nanone kandi tukiri muri iki gihugu turakubwira ko umuhanzikazi wamenyekanye cyane witwa Teta Sandra yakubitiwe mu gihugu cy'Ubugande aho yashakanye n'umuhanzi waho Wizo. Mu yandi makuru turakubwira ko Ingabire Victoire avugwa mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Hanze y'u Rwanda turakubwira ko hagati ya FARDC na M23 imirwano ikomeje gukomera mu gace ka Lubero. Hanze Afrika turakubwira ko Sirinye cyamba zirwanya ubutegetsi zafashe umujyi wa Hama nyuma ya Aleppo. Na makuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Mu Rwanda turakubwira ko umuti mushya ufasha unyoye kutandura sida ugiye gutangira gukoreshwa mu gihugu. Ikigo cy'ubuzima RBC guhera mu mpera z'uku kwezi kizatangira gukoresha umuti mushya ufasha unyoye kutandura agakoko gatera virusi itera sida. Ni umuti witwa CAB-RA ukaba uterwa mu rushinge. Uyu muti wakozwe n'uruganda rwo mu Bwongereza rukora imiti rwa GlaxoSmithKline uri mu bwoko bw'imiti izwi nka PrEP. Mu busanzwe ubukozwe mu binini bikoreshwa mbere cyangwa nyuma yuko umuntu akora imibonano mpuzabitsina n'undi ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida, cyangwa akawitera mu rushinge kugira ngo atandura agakoko gatera sida. Ubushakashatsi bugaragaza ko uyu muti ufite imbaraga kurusha ibinini. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya sida muri RBC Dr. Basile Ikuzo yabwiye ikinyamakuru The New Times ko uriya muti mushya uzatangira gukoreshwa mu bigo nderabuzima biri mu gihugu mbere yo koherezwa mu gihugu hose. Uyu muyobozi yasobanuye ko uyu muti kimwe n'izindi serivisi zigamije gukumira ubwandu bwa sida uzajya utangirwa ubuntu mu mavuriro ya leta, ndetse ko ari namwe mu yigenga atanga izo serivisi ku buntu. Usibye kuba CAB-RA ifasha kurinda ubwandu bwa sida, inafasha abafite ubwandu bwayo kugabanya ubukana bw'iki cyorezo. Uhabwa uyu muti aterwa inshinge ebyiri mu byumweru 4 bitandukanye, hanyuma zigakurikiranwa n'urundi rushinge rwa buri byumweru 8. Amakuru avuga ko ashobora no kuzakorwa ishobora kumara umwaka. Umuntu akaba yakwiteza urushinge rumwe mu mezi 12. Muri 2022 nibwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryemeje ikoreshwa ry'uriya muti. Ubushakashatsi bwa OMS bugaragaza ko gukoresha CAB-RA bigabanya ubukana bwa virusi itera sida ku kigero cya 79% ugereranyije n'uburyo bwa oral PrEP busanzwe bukoreshwa aho umuntu anywa ibinini bya buri munsi. Dr. Ikuzo avuga ko u Rwanda rwahisemo gukoresha uriya muti uterwa mu rushinge nk'igisubizo ku nzitizi zagaragaraga mu kuyoboka ikoreshwa ry'ibinini. Yavuze ko kandi ko kuri ubu hari zimwe muri doze z'uriya muti u Rwanda rwamaze kwakira, ndetse ko hari n'amatsinda y'abantu bahuguwe kuwutera abakiriya. Kuri ubu mu Rwanda habarurwa abantu barenga 10,000 bafataga ibinini bigabanya ubukana bwa sida. Aba bakaba bangana na 30% by'ababana n'ubwandu bwacyo mu gihugu. Dr. Kuzo avuga ko ikoreshwa rya biriya binini byagabanyije cyane ubwandu bushya, by'umwihariko nko mu bakora umwuga w'uburaya, aho mu myaka 10 ishize ubwandu bwavuye kuri 45%, kuri ubu bukaba buri kuri 35%. Ku isi yose mu mwaka ushize wa 2023 abantu 1,300,000 banduye icyorezo cya virusi itera sida. Ni mu gihe ubushakashatsi bwakozwe na Rwanda Population Based HIV Impact Assessment muri 2019 bugaragaza ko ubwandu bwa sida mu bantu buri hagati y'imyaka 15 na 34 bwari buri kuri 3%. Mu yandi makuru reka twubwire ko witwa
Teta Sandra yakubitiwe muri Uganda. Umuhanzi Weasel wamenyekanye mu itsinda rya Good Life yatangaje ko Changa wahoze ari umujyanama w'itsinda yakubise umugore we Teta Sandra. Weasel yavuze ko yamaze gushyikiriza ikibazo cye inzego z'ubutabera kugira ngo zigikurikirane mu buryo bukurikije amategeko. Mu mashusho Weasel yashyize ku mbuga nkoranyambaga hagaragara Teta Sandra n'uyu Changa batangira guterana amagambo. Nyuma Changa yagaragaye akubita Teta Sandra ingumi mu maso. Icyakora abantu baraho bihutira kubahosha. Weasel yavuze ko mu cyumweru gishize yahaye Changa amahirwe yo gusaba imbabazi Teta Sandra, ariko ngo uyu muhanzi yanze. Nubwo bivugwa ko Changa arwaye kandi arimo kuvurirwa mu bitaro, Weasel yavuze ko ibyo bidakuraho icyaha yakoze. Ati birababaje kuba umuntu wakubise umugore wanjye ari uvuga ko arwaye, ariko nesemo kureka amategeko ngo agikemure aho kwihorera. Nizeye ko ubutabera buzatanga igisubizo gikwiye. Ibi bibaye mu gihe bivugwa ko Weasel na Teta Sandra bari mu myiteguro y'ubukwe. Iyi nkuru ikomeje gukurura ibitekerezo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bashyigikiye icyemezo cya Weasel cyo gutegereza ubutabera aho kwishora mu bikorwa by'urugomo. Abakurikiranira hafi by'iki kibazo bategereje kureba uko kizakemuka mu buryo bwemewe n'amategeko, mu gihe abahanzi bombi Weasel na Changa bakomeje kuvugwa cyane muri Kampala. Mu yandi makuru tukiri mu Rwanda, reka tukubwire ko witwa Ingabire Victoire avugwa mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buravuga ko umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire Umuhoza ufite ishyaka ritemewe mu gihugu ari we ri inyuma y'ibikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi. Ni urubanza rwiswe urwa Sylvain Sibomana na bagenzi be, aho abayoboke b'ishyaka Dalifa Umurinzi ritaremererwa mu mategeko baregwamo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu rukiko rukuru. Kuri uyu wa kane tariki 5 Ukuboza 2024, ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa bakoze amahugurwa ku ikoranabuhanga bagamije guhirika ubutegetsi badakoresheje imbaraga. Ubushinjacyaha buvuga ko nubwo umunyapolitiki Ingabire Victoire wari ukurikiranwe iburanishwa ataragaragara mu kirego, ari we wari ubiri inyuma kuko ari we wahuje abanyepolitike be n'abanyamahanga babahuguraga. Ku ruhande rwe Ingabire Victoire wakunze guhakana ibyaha ashinjwa, avuga ko ari ibinyoma bihimbwa n'ubutegetsi bushaka kumwikiza. Ntacyo aravuga ku bimuvugwaho muri uru rubanza nk'uko tubikesha VOA. Mu baregwa kandi harimo umunyamakuru Theoneste Nsengimana wa Umubavu TV, aregwa ko yifashishijwe mu gutambutsa imigambi y'abo bareganwa kugira ngo imenyekane. Hanze y'u Rwanda, reka twubwire ko muri RDC Rubero rwacyambikanye hagati ya M23 na FARDC ku munsi wa 5 w'imirwano. Guhera saa 9 za mu gitondo kuri uyu wa 5 itariki 6 Ukuboza 2024, imirwano yakomeje muri teritwari ya Rubero hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Kongo zishyigikiwe na Wazalendo. Imirwano iravugwa hagati ya Hutwe na Kivako ku muhanda wa Kasege Matembe, nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice atangazwa n'ibinyamakuru byo muri Kongo, nk'uko Kivu Morning Post bivuga. Ejo kuwa kane byibuze abasivili babiri bapfiriye mu mirwano mu gace ka Kavingo, isoko rinini rya Kasege, nyuma y'igisasu cyahaguye mu gitondo cyo kuri uyu wa 5. Amasasu y'imbundano n'iziremereye yumvikanye muri ako karere ku munsi wa 5 w'iminsi ikurikirana y'imirwano. Kuva kwa mbere ushize urujya n'uruza ku muhanda wa Rubero Kirumba Kanyabagonga wakomeje gufungwa nyuma y'iyi mirwano ikomeje imaze iminsi 5. Muri iyi minsi 5 y'imirwano ikaze nta kintu na kimwe kiratangazwa na guverinoma ya Kinshasa ku mirwano ikomeje kugaragara muri kariya gace k'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yacu reka tuyasureze hanze Afrika, twubwire ko Syria inyeshyamba zirwanya ubutegetsi zafashe umujyi wa Hama nyuma ya Aleppo. Imitwe yitwara gisirikare itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Syria zigaruriye umujyi wa Hama muri Syria rwagati mu gitero simusiga kibangamiye umutekano n'ubutegetsi bwa Perezida Bashar Assad. Mu myaka 13 y'intambara y'abenegihugu, aho tundi turere twatakaye tugasubiranwa, guverinoma yari yaragumanye umujyi wa Hama mu myivumbagatanyo y'abaturage yadutse muri Syria muri 2011, mu gihe abaturage ibihumbi 100 ba Hama bajyaga mu mihanda
basabaga ko Assad yavaho. Ubutegetsi bwashoboye guhashya abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubu bwatakaje umujyi mu gitero cy'inyeshyamba kimaze iminsi ine gusa nk'uko bigaragara ku binyamakuru bitandukanye. Minisitiri y'ingabo ya Syria yatangaje ko itangazo yanditse ko ingabo za leta zasohotse mu mujyi kandi ko ingabo za Syria zatakaje ingabo nyinshi zigerageza kurinda Hama. Ubu Homadi al-Galani, umuyobozi wa Hayati Tahrir Sham, umutwe witwara gisirikare w'abayisilamu n'umutwe w'ingenzi mu bitero by'inyeshyamba, mu ijambo ryavuze ko ingabo ze zigiye muri Hama kugira ngo zisukure igikomere kimaze imyaka 40 muri Syria. Avuga ku butegetsi bw'umuryango wa Assad. Ingabo z'inyeshyamba zinjiye muri Hama mu gihe kitarenze icyumweru nyuma yo kwigarurira umujyi w'ubucuruzi w'amateka wa Aleppo, umujyi wa kabiri utuwe cyane muri Syria. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.